Pozdrav svima, danas vam predstavljam moj treći tutorial vezan je za program takozvani Cinema 4D. Znači kako uraditi u njemu neku najosnovniju i prostu sliku, to jest tekst, kako baciti u njega boju i slično okruženje, pod i tako to. Znači tekst otprilike će izgledati ovako. Znači tekst u 3D dimenziji s određenim podlogom, ima znači neki polukružni zid i reflekciju na pod. Boja ovdje znači lagano prelazi iz tamno plave ka svetlo plavoj. To ću najvjerojatnije pokazati u drugom tutorialu, to je sljedećem, ne u ovom, pošto ćemo oduzeti mnogo vremena. Pa da počnemo. Znači prije svega ovo je to neko okruženje kroz koje se krećemo u tom programu na ove 4 tipke. Stvar ovaj nije ovaj za ovaj 4 ekrana koji prikazaju znači gornju perspektivu, prednju, ovaj desna i ovaj u trećoj dimenziji. Tekst, znači ubacujemo i demograf, mod tekst, ovdje znači taj naš željeni tekst. Ovdje znači unosimo šta želim da pišu u tekstu, recimo tag, enter, font. Ja već imam neke određene, ubacivao sam, tako da imam dosta moćnih stvari. Ovo nešto tehno stil. Ovdje znači zaberemo dubinu slova. 40 je sasvim ok. Da li treba još nešto? Mislim da je to. Sada znači sljedeći na redu jeste da postavimo pod. Njega izlazimo ovdje. Floor. Sada znači ovo pošto ovdje je prazno, nema ničega ovdje. Želimo postavimo zid. Zid ćemo postaviti tako što ćemo praviti znači veliku loptu. Ovaj tekst i pod će se nalaziti unutar te lopte. Svedite na ovaj alat. Znači povećavate. Znači ne staviti ni na jednu, ni zelenu, ni plavu, ni crvenu strelicu, već između ovdje i vučete da povećate. Tako će biti dobro. Sada, kako napraviti boju? Znači određeno. Materijal, kako je ovdje imenovano. Znači dupli klik ovdje na prazno polje i otvara nam se novi materijal. I ovdje imamo razne boje, iluminacija, reflekcija, slično. Boja, za boju zaberemo recimo što svetlo plavo. Blago iluminaciju stavimo, recimo 10. Reflekciju. Reflekcija nikad ne ide velika. Spektakular, plastika, neka ostane tako ko što jeste, znači
stavljamo da nam boja ide s lijeva na desno, znači da se bude na lijevoj strani, na primjer plava, na desnoj žuta i da ovdje znači taj prelaz određen. Dupli klik, znači ovdje izaberemo određenu boju, neko naš slučaj bude crvena, ovdje neka bude plava, šta ti je sad, tako otprilike. Sada ćemo znači ovu teksturu ići na ovu strelcu, copy channel i prenijeti na iluminaciju, paste, tako. Sada to je naš određeni materijal, njega želimo prevučemo, znači da bude na ovom tekstu ovdje. Dakle, znači lagano prevlačenje na tekst ovdje određene boje koje želimo. Zatim smo vidjeli da u našem pređašnjem tekstu je znači prednji deo slova crn. Isto također pravimo materijal, boju, a pošto je već napraviti, sam ću ga prevući, isto na tekst. Sada ovdje neće ispast kao što je na tekstu, iz razloga što treba da odredimo znači mjesto boje gdje će biti. Prednji deo teksta se naziva C1, se piše ovdje selection, znači izaberete boju, idete selection i veliko C1, enter, i ta boja će biti naprijed, kao što vidite. Sada treba znači napraviti također neku boju, određenu, izaberete boju za pod, ali kako da pod reflektuje tekst. Znači ide se na refleksiju i namesti se znači ovdje bez boja, bez ičega, znači njegov efekt ogledala će biti 100%, 10 i slično. 5 do 10 je u redu, ali neka bude ovdje recimo 30, da bude veća refleksija. I tu boju samo, znači taj materijal prenesete na pod i na kuglu, znači da bude iste neko okruženje, ista boja. Tekst ako želimo možemo da, znači preko ovih opcija, 3 opcije, znači rotiranja, povećavanja i pomeranja, da da postavimo željene pozicije, znači da primjer malo nazad, naprijed rotiramo, ne znam, da smanjimo, povećamo tekst, nebitno, i onda stavljamo poziciju naše kamere odakle želimo da tu sliku snimamo. Ovako nešto je u redu. Sada ove 3 postoje ovdje opcije, znači prva jeste kao probna, znači verzija da vidite kako će slika izgledati. Ova druga jeste slika, znači da automatski izradite tu sliku, a treća jeste opcije, znači za tu izradu, rezolucija i slično. Znači generalno full render output, znači ovdje stavljate vašu rezoluciju ekrana ili slike, znači slično, znači rezoluciju slike, ako hoćete vam bude znači na pozadnji, najbolje uzmete rezoluciju ekrana. Šta ima još tu, znači sve ostalo za sad nebitno. Ovdje znači birate da će file da bude sačuvan, format slike, za sad neka bude JPEG, jebote, nebitno, JPEG, 8 bit channel, to sve ovako ko što jeste, alpha channel ne treba bude štikliran, ovo ovdje sve neka je tako, i dodatno opciju ubacujete, znači ambient occlusion, njega ćete ubaciti tako, znači efekat, i on bi treba bude multipass ovdje, pardon, ambient occlusion,
tu treba se nalazi i njega samo štiklirate, ako nije štikliranje, to je to. Da bi bio neki normalni efekat, da bi izgledalo realnije. Moram da počnem nebitno. Samo ovu opciju. Samo jednom i udržanja levog tastera i slika počinje da se izrađuje. That stereo. Znači, evo slika je gotova, izlazimo iz programa, znači ne sačuvam, ovo je naša slika. Evo vidi se ovdje, znači malo zida tog polukružnog, međutim ne vidi se lijepo zbog loše postavke kamere, bušno smo postavili, ali to sad nije toliko bitno. Znači evo ga naš tekst, odsjajna pod i to je bilo to. Malo odignut od poda jer smo ga nagijeli i vrlo lijepo izgleda. Za sljedeći tutorial ću pokazivati, znači, kako ovu sliku da se prebaci u Photoshop bez pozadine, znači samo tekst, plus kako uraditi, znači, prirodnije boje da budu realnije i slično. Ove prilaze ću malo bolje objasniti i to je to.